We know that the Kurds are innocent and ignored people. But because of our own advantages in this sensitive area, we are not ready to sacrifice our economical and political benefits for the sake of the Kurdish people. But such a policy destroys and insults the human rights agreement, an agreement that has been adopted by the civilized and developed countries. Ma evbu peymana mafemro vantiye wund binin kuchawa mro wajbo berjawandi khod froshin. Is this not a crazy world policy? بریا کو ترک ببن دولت حال وان خراب بو دوست وان نمابون دیسا gazi و havara خود برون kurda uani dugotun. Biz yüzyıllarca beraber yaşamış kardeş halklarız. Şu an ülke ateş altında ve özgürlüğümüz paramparçadır. Türk-Kürt birlikte hareket edersek kurtulabiliriz. Sonra bir Anadolu Cumhuriyeti çatısında kardeşçe paylaşmaya hazırız. Tevhabat kırın, komar şembu, upere brahimevani gotun. Tek dil, tek ülke, tek halk ve tek bayrak. Ya yahu kardeş bu yanlıştır diyenin sonu? Elbette ceza, hapis, işkence, sürgün ve ölüm. Kardeş halk bu hale mi düşürülmeliydi be? Yeter artık, nice güzellikleri ölümlere verdik. Gel be, ey eşit değil din, kültür ve toprak kardeşliği, ey insanca yaşam. Besmele
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جميعنا من مخلوقاته على اختلاف لغاتنا، ثقافاتنا، ألواننا، أجناسنا، أدياننا وقومياتنا. ولا يقبل الله ولمجرد هذه الاختلافات أن يظلم الإنسان أخاه الإنسان، فويل له وحسابه عند الله عسير. كسك جبال الزمان چاند آن اولایکی ظلم بکه او لبا خدا ظلم کاره. اللهم نشكو لك هواننا على الناس فارفع اللهم الظلم عنا. أذن يا أخي، الله أكبر.